Mokhuduthamaga wa Thuto ya Motheo wa Limpopo Boshielo a re barutwana ba mophato wa bolesomepedi ba ngwaga wa 2021 ba ne ba lebagane ke dikgwetlho ka ntlha ya leroborobo la COVID-19. A re Profense e tlhoka gape matlotlo a lekanetseng go tlhabolola dikago kwa dikolong. Lefapha la re le ngongoregile gape ka barutwana ba go ima. Boshielo a re le fa dipholo tsa Profense di ile kwa tlase monongwaga o motlotlo thata ka barutwana ba falotseng. We must look at these results in terms of the quality and the quantity, not necessarily on the percentage. That is why the minister yesterday was saying it's one of the 5 that contributed to the bachelor classes. And also you saw the top 5 leaders, top 6 leaders from the national from our colleagues. So that's how we are contributing. Out of the 106,000, yes, I want to just make this clear. Because when people see 66% and then not looking at the number. Dikgaolo jaaka Vembe East le Capricorn South di bone dipholo tsa go gaisa. Barutwana ba fitlheletseng dipholo tse gaisang go fetisa. I'm very excited and I feel triumphant, and I am confident with pursuing my dreams for 2022, and I feel like I couldn't have done it without obviously my parents, my teachers. I'm really excited to be part of the top learners here in Limpopo. Like the year was really quite overwhelming. To be honest, I'm very elated to be here today because I'm grateful for the sleepless nights that I had, as well as my teachers as they were monitoring our studies. They were there to help us. Kemedi ya tonakgolo wa Profense Dixon Masemola le ene o neile ka pegelo go barutwana ke Katlegonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. A re boneng gore diprofense ka go fapana ga tsona di šomile bjang ditlhahllobong tša ngwagola. Sekolo segolo sa puso sa basetsana ka kwa Pretoria se fitlheletse diperesente di le 100 tsa barutwana ba ba falotseng ka dinaledi. Afrikaanse Hoër Meisie School e na le dingwaga di le 102 e na le dingwaga di le 37 e ntse e fitlhelela diperesente di le 100. It was a nerve-wracking exam. It definitely was because of COVID and all that, but I think I worked hard and my marks are going to turn out pretty well. Like I already looked, and I'm very proud about like everything I've achieved, and I'm so happy I passed. That was like the biggest thing I was stressing about. The exam was really stressful, but I had a feeling that it's going to go well. It was a gut feeling, and I got my results, and I'm really happy about everything. Fa re lebaka kwa Boksburg kwa Ekuruleni botlhaba ba Gauteng mo go ya ka mokhuduthamaga wa Thuto Panyasa Lesufi e leng sedika se sa dirang sentle ka diperesente di le 43 tsa bao ba siametseng go ya yunibesiting le ba le 47 ba ba falotseng ka dinaledi. The one that is at the bottom is Gauteng East at 77%. That community was disrupted during the July uprisings. And every time a parent is not happy about something, they disrupt and lock the gates of the schools. I'm not saying don't fight for your rights. You can fight for your rights for a road or electricity, but leave our schools and don't interfere with our schools. Le fa Gauteng e iponetse diperesente di le 80 tsa barutwana ba ba falotseng ke palo e kwa tlase ga 2000 ya ba ba falotseng math, science le accounting ka dinaledi. Newton College yona e samagane le tshwetso e boima e kgobang marapo ya gore barutwana ba ba falotseng ba tlile go lebiswa kae. Students can go rewrite any time, on their own, but without the necessary tuition and guidance, they don't see that improvement. And that's what we're here for. We help to focus their attention on how to pass these exams, give them the skills again. Fa re fologela ka kwa Profenseng ya Limpopo, sengwe sa dikolo tse di tlwaelegileng ka go dira bontle e leng sekolo sa secondary sa Mbilwi se itemogetse kwelotlase ya dipholo. Profense ya Northwest e fitlheletse diperesente di le 78.2 tsa barutwana ba 2021.